kabiri uregwa ni Ali Salehe Manishimwe mwene bararwerekana Salehe n'uwa Mariya yavutse mu mwaka wa 2001 avukira mu Rwanda intara y'Iburasirazuba akarere ka Rwamagana umurenge wa Kigabiro akagari ka Sibagire umudugudu wa Bitoro niho abarizwa atuye mu Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba akarere ka Rwamagana umurenge wa Kigabiro akagari ka Sibagire umudugudu wa Miyange. Undi wa gatatu uregwa ni Kwizera Dieudonné mwene Rengeye Intwari na Mukandinda yavutse tariki ya 1 z'ukwa mbere umwaka wa 2006 avukira mu Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba akarere ka Ngoma umurenge wa Mugesera akagari ka Akabungo umudugudu wa Rurenge akaba barizwa mu ntara y'Iburasirazuba ni Ingaragu. Muri uru rubanza kandi harimo abaregeye indishyi harimo witwa Nyirahabimana Esperance mwene Gakere Edouard na Mukakabano Anastasia yavutse muri 52. Harimo Maniriho Yves mwene Maniriho Faustin na Murekatete Jacqueline yavutse mu mwaka wa 2006 atuye mu mudugudu wa Bakero Sibagire umurenge wa Kigabiro akarere ka Rwamagana. Undi uregera indishyi ni Pacifique mwene Maniriho Faustin na Murekatete Jacqueline. Teta Yvette mwene Maniriho Faustin na Murekatete Jacqueline. Ngaboyeri mwene Maniriho Faustin na Murekatete Jacqueline. Gatete Placide mwene Maniriho Faustin na Murekatete Jacqueline. Icyaha baregwa ni ubwicanyi buturutse ku bushake giteganywa kikanishwa ingingo y'107 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Imiterere y'urubanza mu ijoro rya tariki ya 26 z'ukwa gatandatu 2025 mu murenge wa Kigabiro akagari ka Sibagire hatanzwe amakuru ko Murekatete Jacqueline w'imyaka 50 asanzwe yishwe. Bageze kuri sene basanga umurambo wa nyakwigendera uri muri salo nyuma y'intebe hafi y'urugi rwo kuri salo ahagana ku irembo. Basanze nyakwigendera yaciwe ijosi hafi yo gutandukana n'umutwe. Yari yambaye agapira k'umukara hasi akenyeye umwenda gusa nta mwenda w'imbere yambaye. Ari ku ibaraza ry'inzu ugana ku irembo hari amaraso. Ku ibaraza ry'inzu ahagana ku irembo hari amaraso menshi. Maniriho Pacifique umwana wa nyakwigendera avuga ko yumvise urugi rwo ku irembo rusakuje kuko arara mu cyumba cyegereye salo ahagana ku irembo. Arabyuka ajya kureba ibibaye. Ageze muri salo abona urugi rwa salo rurakinguye. Arebye hanze abona mama we arimo guhirika kuko ijosi aribwo bari bamaze kurikata. Abona abasore babiri bamaze kumwica bari kurenga biruka. Ntiyabasha kugira uwo amenyamo ko bari bambaye maske mu maso. Pacifique uyu akomeza avuga ko mama we yamufashe ikiganza ariko ntiyagira icyo amubwira kuko yahise anaga ijosi akaba yarahise ashiramo umwuka. Maniriho Pacifique akaba ariwe wamuvanye aho yiciwe ku ibaraza amujyana muri salo arafunga. Abona gutabaza abantu batandukanye kuri telefone anakinguza ku baturanyi abakomangira kuko papa wa Maniriho Faustin atabaga urugo kubera amakimbirane yarasanganywe na nyakwigendera.
mu ijoro ryo muri iryo joro Murekatete Jacqueline yishwemo, hari umusore witwa Kwizera Dieudonné uregwa muri uru rubanza wafatiwe mu mudugudu ari mu gisambu. Abanyerondo bamusangaho amaraso ku isaha yari yambaye, ku kuboko, mu kiganza, mu nzara, ku ipantaro yari yambaye. Soko timu yaje gusanga amaraso yagaragaye kuri Kwizera Dieudonné ashobora kuba ari ay'umuntu, nyamara we akavuga ko ari ay'ihene. Akavuga ko yafashwe avuye kwiba ihene, we na mukuru we ubwo bari bagiye kwiba ihene babanje kwica abana b'ihene babiri, batwara izindi hene ebyiri nkuru. Akomeza avuga ko mukuru we atafashwe, ari we wanagiye ajyana izo hene nzima, nawe akaba yaraketswe ko ari mu boherejwe kwica Murekatete Jacqueline. Manishimwe Ali Salehe waketswe kuba ari we wishe nyakwigendera, mu gihe yabazwaga mu bugenzacyaha yemeye ko yagize uruhare mu rupfu rwa nyakwigendera. Ashinja Maniriho Faustin ko ari we wacuze umugambi wo kwica Murekatete Jacqueline kuko yari umugore we, akaba yaramusabye kubimufashamo akazamuha amafaranga, amwemerera ko azamuha amafaranga 600,000, akamuha amafaranga 500,000 amaze kumwica, nyuma akamuha amafaranga 100,000. Muri iri bazwa yavuze ko yagiye gutira icyuma Hakizimana Vedaste amusabye ko yamufasha kwica Murekatete Jacqueline, aramuhakanira ngo atazabazwa amaraso y'abasinzi. Nyuma za kumwica, amaze kumwica yandikira muganga amubwira ko yahene yayimugaje ngo ariko itapfuye. Akaba yari yamukase ijosi ariko atabona ko yaba yapfuye. Ubwo yabazwaga kandi mu bugenzacyaha, yemeye icyaha gisabira imbabazi, ariko agashinja Maniriho Faustin kuba ari we wamuhaye akazi ko kwica Murekatete Jacqueline. Ariko ageze mu iburanisha ry'urubanza mu mizi, izo mvugo zose arazihakana. Maniriho wari warashakanye na Murekatete Jacqueline, nawe yaketsweho kuba ari we wacuze uwo mugambi wo kwica Murekatete Jacqueline kubera amakimbirane bagiranye no kuba yarahoraga agambirira kumwica, akabivuga abantu bamwumva. Yarafashwe mu ibazwa rye mu bugenzacyaha ahakana icyaha, ariko ageze mu bushinjacyaha yemera icyaha, avuga ko yumvikanye na Manishimwe Ali Salehe ngo azamumwicire amuhe amafaranga 500,000. Muri icyo gihe yari mu bushinjacyaha yasabye imbabazi z'uko atavugishije ukuri mbere mu bugenzacyaha abazwa, abitewe n'uko atarazi ko Manishimwe Salehe yamushinje. Yageze imbere y'urukiko arahindura ahakana icyaha. Kuwa 12 ku itariki 9 z'ukwa 12 urukiko ruburanishiriza aho icyaha cyakorewe mu murenge wa Kigabiro. Ababuranyi bose uko ari 3 baburanye baburanye biburanira kandi bahakana icyaha cy'ubwicanyi bakurikiranwa n'ubushinjacyaha. Nyuma rero yo kumva imiterere y'uru rubanza, basesenguye ibibazo bikurikira, kureba n'ibimenyetso bishingirwaho
bari ku cyaha cy'ubwicanyi no kumenya niba amaraso yari kuri kwizera yari aya nyakwigendera, no kumenya ibihano abahamwe n'icyaha bakwiye guhanishwa n'indishyi zikwiye gutangwa muri uru rubanza. Kuri Alice Rehema Nishimwe yireguye ahakana icyaha, ariko ikigibwaho impaka kuri we ni ukumenya niba imvugo ze aho yemeraga icyaha mu nzego z'iperereza zateshwa agaciro no kuba yarageze imbere y'urukiko akagihakana. Urukiko rero rusanga ikibazo nk'iki cyaratanzweho umurongo mu rubanza RPA 010 na RPA 011, RPA 012 z'urukiko rw'ikirenga rwaciwe kwa 18 z'ukwa karindwi mu mwaka wa 2008, aburana ubushinjacyaha na Serge Muganira na bagenzi be hamwe n'izindi zarushingiyeho ziri mu rubanza RPA AA 189/2024 rwaciwe n'urukiko rw'ubujurire kwa 25 z'ukwa kane 2025, ubushinjacyaha buburana na Nyandwi Shaban hamwe n'urubanza RPA 0/198 mu mwaka wa 2024 rwaciwe narwo n'urukiko rw'ubujurire kwa 17 z'ukwa kane 2025, ubushinjacyaha buburana na Gatesi Hasini, aho muri urwo rubanza urukiko rw'ubujurire rwatanze umurongo uvuga ko umucamanza uburanisha urubanza mu mizi ari we ureba agaciro imvugo y'uwiyemereye icyaha mu rwego rw'iperereza ifite, kabone n'iyo nyirayo yagera mu rukiko akayihindura. Hashingiwe rero kuri uyu murongo watanzwe muri izi manza, Manishimwe Alice Rehe avuga ko yaje gushakira Maniriho Faustin, umuntu w'umutanzaniya wamwicira umugore, ariko uwo mutanzaniya mugezeho amubwira ko amubwiye ko ari ukumwica, aramuhakanira amubwira ko adashobora kwica umuntu kereka kumuvura. Manishimwe yavuze kandi ko amaze kwibwa igare aribwo yemeye kwica Jacqueline, amubaza amafaranga yamuha kuko yari mu bukene, baza guhura bemeranya ku mafaranga 600, amubwira ko azayishyura nyuma y'igikorwa cyo kumwica mu kwezi kwa gatandatu. Bahurira ku kabari Kakamo Again. Faustin amubaza uburyo bizakorwa, akaba ngo yari yapanze ko yabikora ku itariki ya 30 z'ukwa gatandatu umwaka wa 2025, bavuye mu munsi mukuru w'abarimu. Biza guhinduka bavuga ko uwo muhuro w'abarimu udahari. Ku wa 24 z'ukwa gatandatu ahurira na Faustin muri gare ya Rwamagana, amuha amafaranga 20,000 kugira ngo ayifashishe akora ako kazi, nk'uko bigaragara muri dosiye y'urubanza. Ibyo Manishimwe ari yabyemeye ku ikubitiro, yabisobanuye mu buryo burambuye uko we na Maniriho Faustin babanje gucura umugambi wo kwica Murekatete Jacqueline. Urukiko rero rusanga Manishimwe Alice Rehe mu ibazwa rye ryo ku itariki 8 z'ukwa karindwi avuga ko Maniriho Faustin yamwemereye kumuha amafaranga 600 kugira ngo yice Murekatete. Akaba yari yemeye ko kwa 26 z'ukwa gatandatu 2026 aribwo azamwica, aribwo yagiye kwa Maniriho inshuro ebyiri. Iya mbere asanga amatara yaka, abona ko batararyama, asubiyeyo bayazimya areba, aribwo yahamagaye nyakwigendera, aramubyutsa, baraganira, amubaza ikimugenza.
aramubwira ngo aze akimubwirire hanze, aribwo nyakwigendera yagize ubwoba, agiye gukinga yanga ko akinga, amufata umupira aramukurura amushyira hasi amukata ijosi. Yivugiye ko yabwiye Imana iriho ngo ya hene nayimugaje, uzite ku muryango wanjye yewe ndagiye. Nubwo yageze imbere y'urukiko